Mama wakwaba aha GCN page so midin de adwoa searching mesro na wa subscribe to my channel now don't send me a bell on so we a notification and san news e de betum bia we nya bi atie anase we nya bi ahwe wo GCN page ha Felix Afia NPP blogger ono na host program about in political zone na Felix na ende wa kanadwen e de akere Afia Pokua Vimledi oye journalist Ghana han den sem na Felix kachire Afia Pokua Felix ne sem o Kenya ne sesi na nsen Afia Pokua adwumedi o di wo radio sinya sem ketwa o twabo NPP fo mpanifo na nado chese enya sem ketwa kwa na titiru pan na nado de Afia Pokua de ye na nado ne ya de asu ani kwa na Felix chese Afia Pokua no one we journalist a onye research unsua de chese wo lawyer na wo se wo ye no kra no ohu ba bia efa adenti na wo te sa wo betina radio so akasa ye research ansa na wakasa na Felix chese Afia Pokua de o ye yina no ya no de ye first no odate NPP ni panin bi na NPP ni panin na emma ne sika titiska ma no di no ene na onkasa ene NPP fo mo ya de NPP fo ye say ende ya papa ni wujayi ukotina radio so TV so enzemu na woka na de enti Felix akeka na dwende akere Afia Pokua nyina ne se o chese Afia Pokua ebetina radio so eye jaso program o hosti ofrega na form wa ma no ne omo kire omo adwen wo program ne so na Afia Pokua chese sisi economy no a crash kra na do hu left from the right onimi ni oye NPP fo mpanfu na izi omo ada izi o man kamia kwa izi ni panin bia wo na Felix TV video no chese Afia Pokua na nsen wo man wani atra wani nton mana na do why odan e na do ne kwotena radio so oya ne sa enti no Felix chese first na wo ne NPP panin bi twempena no otitiska ma wo ne de en wan kasa NPP fo mo nye na nde oni wujaye no na jai ne kra ne enyo no no wujaye yo wo na wo se wuntumi nta ware so enti no wujaye ware na wakọ NPP pani wan ka hwe no se kọ no wakọ wa izi o ha ne se ya o ma ne NPP fo mo aso mi nju ogbun na yenti enti ma Felix de etodwa Olumai wonu an edi un kakra akra epeja wodi wasi baby a wadi ana wo se wako hu boga oya macho man entu pe boga macho man no enti wo mpesa be NPP akokora ni bio ana wa woni me papa yi ejaye enti Afia den vim lady o problem ne saying se wonyo obi so niwa men wore me wo boys bebre aye be diu kama me wo ghetto boy tramo of aye be diu kama ma wadwena reset cause me ni se wonya kwoti papa di sabe se vim lady di kwoti pa ankasa kwoti pa di betu no fo se wo ba e dia wo ye na mfa kwam na ye jimie again vim lady enyo obi na ka se NPP akokora ni jai ni dio one na wo se baby e do no person wo settle na untumi nkoye second or third wife wa wanu mu asem se yamba bwa no so wa ha na engu animu asmo a ko wa yo hu so ubejimi utie now fasa she's married in neton chain wo mu na ya sawo fo ma fasa she's married in neton chain she's married to who and where and what she was married and she was still fucking away like the NPP man now sometimes I am a moment charge me sa na sanya ma we na mo ya na makobo video ni tape na edemi akoto asemu masemba akokura mi nyankan wieye mamo be saga ne de mamo be push me cause you okura me ebere bi nka me be ya wa ha ebere bi nka me be ya no wa ha ka me de ne ne amani na ebegu a e na pani no stop me enti mamo ma yes some of am kan tire no mo ntwa come vim lady say mo nwe say nobody no wo to afọ chaka enti menjimi ena mi sisu bia say wo NPP akokora na wudi no enyo no no so de wa jaye wo no kora de na nko nyanko be ware wo ena wo se ye be serew media fo be serew ukuku ukuri wutu no ni na no wakoto aware so jimi a wo kan ye no etu wuni ni bio who's winning the bio? Now what can your body builder? Our US come up, you will be our body builder. That take creative space now. And Kawunya quine.
Me say me pe any minister obeka kire me say ni sika wode ya adwuma na efri ono ane botom na free finance ministry. Yes, any. Me pe any minister, any sector. What the also was sector no, and your finance minister no copes come out now the project. Peja won sane here. Also when we go as inti untu me ma won saso. Eye beye ne de ma mota free. Mutie, eye beye and amoma NDC for dada mo anka mudi ko jimi. Because now omutu go na papa no o make you party no unpopular, o make you party no unpopular, o make you party and amuso e jimi sem mo perokwa interest na mo MPC amo pedi dinti. Piano then they say a boase. And me, Ken, like I said, posterity would be the person that will vindicate you. Sikahe, our papa we releasing every year. Right now we are talking about education minister and all say finance minister releasing 2.9 billion. For education, man, on find free education. Mokai say Mahama say no, over 2 billion crop find free education. Say Mokai. But Papa we dia wa just said 2 billion no. E de boa Ghana ma. One year one papa ni one maame no mu ni bi. One year one papa ni one maame no mu eni bi. Enyankama. E mema kwasi ampafo bi a anhwe ye ma ementi. And mama to bottom for Jimmy Phobia and then ma won a young show muntin and then more had the ecoso. But papa air show best school. Waman ediane. Waman the textbooks are manata diaman and pabwa. Now what be catch them say, Sa Gary Olum Camino, Sardini and Sa sit onOkrawana yenifie. And I saw be call him away a John Wakajik a Sabi see an abaco. Ene abonkurua kese beka se NPP ni wonyana wo de ade ya be wona kuno kese jimie na. I want you people to look at this. Honorable TK mo hwe no one kwamna donko because the road has security implications. I am pleading that we will take the Highways Authority to court. No. Did you listen? Just say, oh my God. Yes, we have the social media. Near calling in tin. Cause I was yampa for boys bia. Ye nim how a system work. Because Jimmy Fobi to say, Afia Vimle di Poku Anomoa, one they just want to be noticed. Kasa Kwasia Kasa Kankura Kasa, the Aye Kanye and Tiasie. Sometimes I wonder what